Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Victor, nalidaya. No apay ngamin anas kan nga agabrot ka. Nang agor urayak lagtakan ka. Urayak di pa nagsubli. Ma'am Rina, umunod kan. Rabiin. Ang mga numalamiisan ka pa dito. Nana, Umunod kan balasang ko. sige man na angan, Nana. Imunag ka ng ansong. Sayang. Asan ang tan? Sana balin. Andan tupay sa balay akong daway. Ala, umanaw tayo dito. Oh, dahil ito'y balasang ko, uminom ta iti gatas. Agyaman na, Nana. Ma'am Rina, anya ti pang panunutan? Kasla naliday ka ngamin kada dito'y nga altaw Nana, gusto nga ta? Te, Anagayatak iti may sa alalaki anak kaamam mo, iti nabiin. nagayat ka? Agayatak, Nana. Agarot may sa abulan na ang anagkuyog kami. Saan adakas? Ngam ti saludsod. Sigurado ka kadi nga ay ayatam. Uwan, Nana. Kat iso, sigurado ka kadi nga ay ayatam na kamot iti napudno. Ha? Sa bagay, no napudno lakit iti panagayat na kan ka awan ti parikot. Panagkunayo nga ta, Nana. Lino ko nakla ang dayja alalaki. Si katay balasag asaan arumbang alukon ti may sa alalaki. Kaputa na singput ka, kan napintas ka. Nana, Sapay kumata na pudno kan ka dayjay alalaki. Nana. Sapay la kumata saan na kanto apagsangitan. Ituloy tayo tiyak paliiw. Kitaan tayo. No kasano may talaw tayo ni Rina. Mga ansong. Pinapudno na. Agtokyat direk na kiti dahito yung ngaramidin tayo. Ano niya? Jack gayam kabalan ti kayat mo ngaramidin tayo mga ansong. Isa pa nga asin. Saan tayo kuman napatuloyan? Lando. Kaputawan basol na kada tayo. Awan amuna iti kinadakas dagiti darakkan na. Ay subli tayo kuman ni Jay Kota mga ansong. Ano niya? Pakawanan na. Namjak gaam kabalan. Nasingpit na tao ni Rina. Kat di rin pa may raman. Rodrigo, pampanunutak ni Victor. Amok no apay. Bay amlatan, Carlota. Rumbang adito'y mansyon nga agnaan. Iti kasta, saan ko maamaisina kadata? Ngam tinay kayat naman ti agsultado. Iso nga ron mo ti kayat na. Ngam, kasanon no. No, anya? No matamaan iti bala no adda pakigubatan da. Wano saan ang mga numapaldado uno anya. Saan ko maaday ti panunutem? Ikararag mo kiti. Asapay la ko taawan ti dakes a mapasamakin ko na. Kandi ka nayagdandanag, Carlota. Wano asaan ko nga anak ni Victor. Talaga apang panunutak ti mabaling to ang mapasamakan ko na. Katay tati pagdandanaga. Carlota. Napatagan kanyak ni Victor, Rodrigo. Wano nga anak ti panagrignakan ko na. Agyaman na, Carlota. Basta taramidam, agararag ka, ikidawam iti panarabay ni Victor. Nana Marsing, tulungan nak ngagdalos dito'y nagnaedandaman ng Ella. Tani,
Pagbalayan mo tindag iti lawa-lawa. Siya akong ti agtalos, ma'am. Dirong bang trabaho ka, ta si kati amo. Unay ka, nana. Imbagak matinkan ka. Sa anak asadot. Uray pa'y amo na, agtrabaho aklat ta. Ma'am, Nana Marsing, no pimanaw da ami kan manang Ella ditoy. Api nga rod nga ado pa'y laang tigamit da. Nakitak iti silad da ito'y anag na edanda. Ado pa'y laang tibadbado da. Tas laawan matinaksay. Api nga ta. dahita ti pagsidaawak, ma'am. Basta tinadamak kulatan kat pimanaw da. Ta agsidaawak la idi. Ta di mo tan sumrek iti trabaho na dito asyenda. Sa iti kwan, di mo tan senyora ani ta ti mangimaton dito asyenda. Kasta? Kat isunti mapaturay. Nga uray saan may kanata dagiti ibaga na nga aramiden me. Kat aramiden mi latan ah. Tano saan kami ngagtungpal, ikatan na kami mo. Anya? Wan, Ma'am Rina. Damak ko pa'y idea ka na yun asaan da nga kinaawatan ka ni Ella. Tunggal ka no agkita da, agsubang dalata. Sa bagay, naimatangak mo't nga iti na minsan. Inasutan ni Senyora iti paltog ni Ella. Anya? Binutbutan na laang iti ni Ella. Anya? Wan, ma'am. Ta saan da nga nagkikinawatan. Nukat umay dito asyenda ni Senyora agsubang dalata. Kasta gayam. Aguray ka. Adda idi na imatangak kadakwada. Linayatan ni mama ni Manang Ella. Tungpaan sa idi ni mama. Namsaan na nga tuloy tapag iso asin mang puweta. Ma'am, Iso ang mamati ak iti bagbagam, nana. Akanayon da nga agsubang. Nasingpat mat ni Manang Ella. Ulos adinak pinakitaan iti madi. putno, nasingpot ni Ella, man nakaawat. Maiparbang launay nga iso ti mangimaton dito asyenda. Hanggang kalaat mo't na nagpukaw. Nana, iti pa nagkunayo nga ta. Addaam mo ni mama iti pa nagpukaw da ami kan Manang Ella. Daita ti Jack amo, ma'am. Daita ti Jack masumpatan. Kumusta ti pagnayo, Nando? Di kadwa ni Rina. Pagpukyan ko rin nakitikat ni mga ansong arami din. Iso saan kayo ang nagbaligi? Sana makako ti konsensya ko may raman ni Rina. Good. Nagpakasal ka ng mga ansong adining patuloy na tanggap mo. Imano, isaw nagsubli kami dito ikutan. Sige, Nando. Mapanak pa iti kalapaw ni Ababgal. Madlaw ka kinalida niya kami. Amok latan tiga bulan. Dahil ti Diyos kay tinapay, ma'am, ag merienda tatay. Amok anabanog kay ti panagdalos ta ita di tabangir abalay. Agyamanak, Nana. Ag palami istapay. Dahil ti Diyos mo. Agyamanak, Nana. Naimas, Nana. Apag isa ti alsam na. Kanan saan unay anasam ir. Oh, dahil ti tinapay, bangan ka pay. Agyamanak, Nana Marcin. Nana? Awan ka di ti asawa kan anak mo? Ha? Siguro, napintas ti anak mo no babae. Ngamin, napintas ka pa'y laan. Mauray addan edad yun. Nagasat ti nagbalin nga asawa yun, Nana. Ay, Oh, nagsinaay ka matan, Nana Marcin. no amumla ko matinapasamak iti anak ko, ma'am. Apay, anya tinapasamak kan ko, na? Lumalagip ko tinapalabas. Diyak palagdad, diyak luwa. Nana, Unutik ito na. Napintas ti anak ko. Ginundawayan na kitidaka sa tatao. anya? Rinamas na. Dahil dati sana maaklon ti anak ko. Inadaal na ti dayaw na. Ikinababae na.
Gapo iti dahita. Ginaidin kayat timangan. Aging gana nagsakit. Sa di na pa'y kayat ti agpa-doktor. Anya? Aging gana tay. Ha? Taan sinagayam ti anak niyo, Nana Marsing. Kati mo't asawa. Natay mo't naatake iti puso gapo iti naramid da iti anak mi. Nga isuti patay na. Anya? Iso nga ita. Agmay-may saak nga agbibiagri na. Apay, di yu amamu dagiti nang ramas iti anak niyo. Ambok tinagan jay may sa. Taday tatim baga ti anak ko kanya kanagan. Anya, Nana? Jakon ibagakan ka, ma'am. Bay amon, saklatan ti makambo. Nana? Ikarkararat kulangan kini Apo Diyos. Ngay so ti makambo kadagiti tao adakes ti panagpampanunot da. Sige. Maawatan ka no di mo maibaga kanya, Nana Marsing. Maawatan. Ami, anda ka man nandito yung aging inudo. Si Kagayam, Lando. Pag-ugustom ta ginudo, nakasto Arabia. Ngam, amak, ada pang panunutan. Lando. Ni Victor, saan ka di? Gwen. Pagnati ko na. Pampanunotak ni Victor. Amo ka nasakit kan ka. Tiksi nga, anay matangan tayo jay tulog. Gapo tayo ayatan, saan ka di? Lando. Madlaw ko di ka ni Victor nga gayat kan ka. Ano, mas lawak. Tapay kas chiti may matangan tayo di. Naging inagakdamutan ka ni Reyna. Gwen Rod. Kaya kasawan na ita. Ada na kinawatan da. Apay. Kaano di ba nagsubli ni Victor? Api ajak na amuan adagos. Kasanong maman ta. Kat adata magdito'y kuta. Kat nalamin. Iti pa nagsabat ti dalan da. Naginusto da. Anya matay. Anya matay. Sa bagay, awan maipagpanakal ko kan ni Victor. Nakura payaklaan. Kan kang runaan na. Nadadaalan ti dayaw ko. Nga isumatan ti makagapo, ajak na tunoy ti arapaap ko. Ami. Inkarik idi kan ni Victor. Atun uyak ti arapaap ko. Iamdya ko na tunoy. Isong aklonak. Aklonak lantan. Ngayon natin unak ni Rina. Nga po tayo iso ti ay-ayatan ni Victor. Nasakit man nga aklonak. Yami kami kata. Lipat ako ni Victor. O anya, awanan ti gatangan na Rodrigo. Nagatang kumatan ti kayat ko agatangan. Ang mga nadanalimatan. Awanen, Carlota. Gusto nga agawid ta. Mapantan iti nang iparkingan tayo ti kotseta. Anya ti karga tayo dyan limabas at rak. Kayo, saan ka di? Wen, lalabit na napanda pinukan kadagiti bambantay. Legal nga taday dyan, wala imposible. Italaang ang makakita ang dito'y ititrak ang naglaon iti kay kayo, Rodrigo. Nagadudagi dyan akay kayo. Wen nga Rod. Mala, umay kakitin. Agawid tan, Carlota. Ipusil tayo, kayo, tindayo tayo kapag!
panloga. Nagkapuham, Rodrigo. Kasi na bang bandog ka? Pinasyar ko ti bantay nga si dagiti masakupan tataga. Kat? Kinitak no ijay tinagpukanan da iti kayo. Saan mo't kayam? No agtultuloy ti panagpukan da iti kayo. Amangan no makalbon ti bantay. Anya? Napanunot ko ngamin. Nga mangan no nastrekan dagiti illegal loggers ti San Isidro. Anya? Namsapay la ko ta saan apudno ti atap ko. Tano kasta ti mapasamak, makalbon ti bantay. Kat anya ti mapasamak iti San Isidro. Madadaulan tinangayad abuya ti San Isidro. Awanon ti pintas na. Mapukawan ti berde amaras na. Ken day tameten ti pakaigapuan ti reggaay no dadtuma. Awanan ti umapunan dagiti tumatayab. Maawanan dan iti pagtangan. Isuhasapay la ko ta saan apumudno ti atap ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya't kung ulitin tayo manen, tinaramid tayo iti mansion. Nga niya mga son. Ipanang patay ta kadagiti gwardya. Kat inagaw ta dagiti paltugna. Ita, irugi tayo manen na pagparikutan dahi adun Simon. Kastamutin ti asawa na. Kapot na nagpadaan da sa iro. Ano nga nagkaramidin ka mga son? Sumalog tayo tunmalan. Kat agpaliw ta iti mansion. Umayak matlando. Sana. Pakamilatan ka ni mga son. Amangan mo di mo mutla kabala. Kabala. Agyan kalatan dito'y kuta. Pakamilatan ka ni mga son ti sumalog. Ano bilang dakas ti pagpanagan? Saan ka ang mga? Mga son. Agamanan tayo mo agawag siya itigay. Wen, gaputa saan nga agsardeng ti asong agtatawal. Amkan ba siguro? Nga mga nuada sa bali at tawa tatawalan ti aso. May dyan mga son. Oh my God. Maginayat ta. Kasit kan ta. Aramidan ta tinaramid ta iti muna agwarda. Agawan mo ito. Alaman ti baltok na. Aming armas na. Alaan ka. Uy mga son. Madam, natay ti duha ka kaduami. Anya? Apay! Tsaka mo, madam. Nakita klay tayo parbangon ang nakalukat ti gate ti mansyon. Kat nakadasay damot tayo ti san unay nga tayo ti gate. Anya? Madam, nanda nang patay ka dagiti kakadwani. Awan amuyo! Nagado kayo. Ngam adda pay laang matay kada kayo. Di mi ninamnama kas di mapasamak, madam. Awan amuyo. Pasig kayo amin ngawan nakana. Sino nga talaga iti kapuso tanalimad? Apaya di nagpakita kanyak. Napasamak man ang tikas, iti napasamak idin Simon. Iti ka nito maduktalak ti kinasya sino da. Agtugak idan. Nasaysa at samot no pulis ti pagbantaya kon ditoy. Saanan, bayamon. Kansaan ko man, amay pakaamo day to'y kadagiti pulis. Takas iti nakunak. Ang mga nuday tapay kit din ti pakaisagmakan ta. Anya? Bayadam latan ti pamilya dagiti natay. Iti kasta, aguli magdan. Nalakati agrason. Ti ibagam ang nagpinnatay da atwa. Gaputada di da nagkinaawatan. Total, awan mat ti nakakita iti pagtag. Anya? Kan mabalin ka di. Saan ka na mangala iti awan amuna gwardiya? Pasig mat nga awan nakan dagiti gwardiya dito mansyon. Dungat kayo
na kayo amin na trabahador dito yung asyenda. No sino man, ti makaitudo, iti nang patay, kadag iti dua agwarda iti mansion. May kan iti gungguna. Amangan met, muda kayo ti aking gapuanan. Iti kanito ang matuktalan ni, at agad ito'y ti aking gapuanan. Madusa, wano mapapatay met, akas iti inaramid da iti dua agwarda. Ay, isang kami ako matpatay iti tao, apaw! Kami ang magmapatay. Wala kami siya kasto. Kahit no asino man kada kayo, ti makaibaga, no asino dagiti akin nakam iti napasamak iti mansion. May kan iti gungguna. Tanas kan, amatiliw, no asino man dagita at tao. Mama, naamok ka dapat tinapasamak dito yung mansyon. Iso ang nagtartarasak na imay. Iha, Anya tinapasamak, mama. Adda ka di agpangpanggap iti dakas kada kayo? awan ti amok iha. Kaputawan mo ti basol mi iti padami at tao. Mama, Amangan no ada kabusor dagiti dua gwardya a napapatay. Isu akas ta tinagbanagan da. Ta isu dalaag mati pinatay da. anya? Iha, awan roon ba nga pagdanagam? Ngam, mama. Saan nada kami ti ginagkara dagiti at tao? No asino daman. Mama, Isu ngawan ti pagdanagam kada kami kan ni papam. Tinasayaat, agyan kalatta di asyenda. Iti kasta, mailisik ka, iti paggad. kaya't yung asawan. Adda paggad dito yung mansyon? Ha? Kwa, iha. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Kayat ko asawan, nasaysaya at nga ijay asyenda ti pagnaadam. Total, iso na ti kayat mo. Saan? Wan, mama. Lukas tarod, iha. Ijay kan nga agyan. Tamakita, naragsak ka ijay. Kurang pa dagiti paltog tayo. San nundas, apang salakmud tayo iti bagbagi tayo. Anya ti pampanunutan ba, Kansong? Agpakabisera tayo. Intayo ag hold up. Ah, Agurnong tayo iti kwarta. Kat igatang tayo iti paltog. mga Kansong. Saan hold up teramidin tayo? Mangserrek tayo manin iti balay dagiti babaknang. Ken mangserrek tayo iti bangko. Kabalan tayo, mata. Kabalan tayo. Apay kit din na saan? Mga Kansong. Dati lalaki ti sumalog. Bayan tayo dagiti babae. Tay suda pay laing ti makamo dito kuta. Pamrina, andyan pang panunutam dito'y balkon. Saan ka kadipay ang mapanmaturong? Saan pa'y nana? Pampanunod at tinapasamak iti mansyon. Kinapudlo na. Saan laang nga ita nga ada napasamak kakasjay iti mansyon? Ada idin napasamak kakasjay. Ada man idin. Kat ibmay mananda part dito asyenda. Pinalaagan na dagiti padak at trabahador ng runa dagiti lalaki. Agabawan mo't makaiturid nga garamit iti kasta kada kami ditoy. Tati adda iti panunot ni. Kat timanggan para iti pagbiang mi. Nana, Ang jakla mo Amangan no adda mo't kit dilimod at trabahador ngagpangpanggap iti dakos iti mansyon. anya? Abangan laang no kasta. Iti anya agapo no bilang, Nana Marsing. Ay, jakam mo, ma'am. Nana, no bilang tapod no ti kunayo. Nalabit nga dabasol ang naaramid da mamakan papa kadakwada. Ay, jak masungbatan day tama. Inom mong kayo amin kakabsat. At datamagat kada kayo. Kat sapay kumata di kay aglibak. Anya day ta, Pamrina! Anya day ta, ma'am. Adda ka di basol ang naaramidan da mamakan papa kada kayo? Apay ana pa ulimag kayo amin. Sumungbat kayo kumakakabsat.
Adda ka di basol da mamakan papa kada kayo? Ay, awan man! Nasingpot da kada kami! Sigurado kayo kadi iti dayta? Good ma'am! Isang araw ka trabaho kami iti husto. Tapos mo, masupapakan mi ti kinaimbag da kada kami. Ikot na kami pa nga rin iti bonus man! No, basta dakil ti mapastran. Mapanag-aatay, ma'am! Kasta kadi? Good ma'am! Pagwawaras tayo magkakadwalan to. Katkas ititulagan tayo. Agsasarak tayo iti kalabaw ko. Kalpasan naman pas iti trabaho tayo. Uwan mga ansong. Ala, magnatalan to. Agsipot tayo iti mabalin tahol dapat. Tibag tayo tado niya. Itan! Tibag ko! Agawa ito tumaray! Nasaya at launa ito nagbaligi tayo amin. Tunggal may sa kada tayo. Kat adda na ramidan na. Kasano itan mga ansong? Maturog tayo pa dito kalapaw ko. Tayong tumbigat. Kasaritak ti amok apaggatangan iti paltog. Sige tayo makamo mga ansong. Ala kakadwa. Agi na natin yun. Maturog tayo. Sumalugak ita aparbangon. Wen, okay na itala ang anapanunod ko. Tinak iya asyenda. Kaya't ko akasarita ni Rina, maipapanikadakwada ka ni Victor. Agtignaya ko na. Sana bale, awan pa'y dalando. Awan timanglapid ka niya. Tumaikan, Ma'am Rina. Naisagana kong ti armusata. Nagprito ak iti itlog, kan adamot kong prito adamas. Sana kirugak itim na poy. Kan adamot kapin. Magustuhan na na. Hala, agtugaw ka naman. Agyaman na namasing. Nagpaklo ah. Oh, karga ka diti plato, ma'am. Saan na nana? Siya kun. Nana Marsing? Mapanak ita iti kataltalunan. Kayat ko ang makadwa dagiti trabahador. Kan kastamat kan akayat ko ti tumulong nga agpuros kadagiti mabalinan ang maila ko ang prutas. Ay namambay anyon, tadagiti trabahador ti makamo. Agbambanog kayo la iti dayta. Saan abali? Takayat kumit nga aramidan nana. Isabay ang daklat ta. Sige, kuyogan kayo nga ron. Saanan, Nana Marsing? Dito'y kayo latan. Makaammo kayon dito'y. Da kayong tagluto. Ala, no, daytati ko na, ma'am. Ni, adda tao. Siya kundi mapan mangilukat. Ala, si kalat nga roden, ma'am. Mabait lang, Nana, ha? Naimbag nagsapam, Ma'am Rina. Sikan ni Ami, Ma'am. Siya ni Ami. Imayak, takayat ko lang ti makisarsarita kan ka. Naamwak namin na simangpet kan, Ma'am. Wen, kumusta kan? Kastoy, nasaya at mat, Ami. Sikan, kumusta kan? Anya ti trabahong ita? Amo, nakaadal ka itan. Naragpat mo ti arapaak mo idi nga imbagam kanya. Di pa nagbalin mo amay sa amaystra. Ha? O anya, istorya anak iti may papankan ka, Ami. Kwa. Basta tumakunak. Nasaya atak mat. Mayat ti panagbiag ko. Katsi ka. Napintas ka na ta, Ma'am Rina. Siguro, ada nobyo anya? Ha? Di kan aglibak, Ma'am Rina. Ada siguro nobyo. Saan ka di? Wen? Adan? Day lang ang tapinanawan na. Ha? Pinanawan na ka? Apay, nabanan na. Kuna na nga, Gabrod. Among,
Nabiit kami pa yan agam amo. Ha? Kasta ka di? Anya ba may papan kada kayo, Ma'am Rina? Kasla interesado ka iti love life ko, ha? Ala, agistorya ka iti maipapan iti kaayan ayat mo. Kalpasan na. Istorya at mati maipapan iti kaayan ayat ko. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, agar mo sar kayo pa'y Ay, unay kantaytan. Agis istorya kayo kat di kay pa'y nagarmusar. Ala, agar masarta pa'y amin. Kalpasan na, ituloy ta kag istorya. Agyaman na, Ma'am Rina. Sikamot kita ta ag istorya, Ami. Kaya't kumat ang mga ganti istorya, may papan iti kaayan-ayat mo. Oh, nagsinay ka? Pinapudno na. Saan ko pa'y akaayan-ayat, Ma'am Rina? Ha? Kinaubingak ti lalaki ang nakariknaak iti ayat. Nagkinari kami, adi milip-lipatan kitong galmaysa. Nagkinari kami, aragpatan mi ti arapaap na doa. Kalpasan na. Nabayakasan kami ang nagkita. Edikwan, nagsubli. Kitada intad na kanyang akwentas. Intad na rin siya akwentas. Gapo ta isukanutip ko na ni mamana. At ipangisagutan na babae. Kat iti babae, anapatagkan ko ana. Kasta. Inayat ko na iti alalaki, Ma'am Rina. Pinururay ko iti panagsablina. Ngam iti panagsablina. At dan ay ayatan na asabali. Anya, nasakit para kanya. Lumaklunag. Dapat sa anak ko na maikarikan ko na. At dan ay ayatan na asabali. Agpakada akon, Ma'am Rina. Agsubli akto manan. Sige, Ami. Adakan ka. No kumatay bagam kanyak ti adresyo kini Manang Ella. Nasayaat ko ma. Itikas ta, sarungkaran kayo. Saan kanya taktakpay, Ma'am? Siyak tulatan timang sarungkar kada kayo. Napano ni Ami, Ma'am Rina? Di nakadiimbagakan ka? No apay adida inala dagiti gamit da dito asyenda. Awan ka ng tiwayada. Kaputa ka na yun da ama kumikom, nana. Kasta ka di. Adanto ka nugundaway nga may daalaan da kita. Di, isa ko talatan ata ikabil ta iti may sa asiled. Well, nana Marcin. Tainton may daalaan. Bagkatin dan tulatan. Anya kanugayam ti trabaho da itan ijay. Ni Manang Ella, may sa ababaunin iti balay tibak ng iti kabisera. Nga agpapankin ni Ami. Agpada da iti panggadan. Sayang, pasaan gayam ang nakaturpos ni Ami. Sayang. Ma'am. Siyak ti masayangan, Nana Marcin. Ngam anya nga rod, talaga akas na siguro tigasat na. Mabain ka nung amin kini Manang Ella. Ta iso amin tagas-gastos para iti panagadal na. Iso aday jay, nagsardangan. Ay, kasta gayam. Di namat imbaga ti address na, ta sarungkarak ko ma. Iso dalat na kanun ti umaymang sarungkar kanya. Di mo ka di dinamag, no apay akila at apimanaw ni Ella ditoy. Saanan, Nana? Sa bagay, awan maaramidan tayo. Amangan no kaya't ni Manang Ella timang liklik iti gulo. Iso apimanawan. Ta saan ka di ako nayo? Akanayon da nga agsubang kin ni Mama? Uwan. Dahil tiga po na apimanawan ni Manang Ella. Tap naliklikan na siguro tiriribo.
barbed wire, dagiti alat. Saan man siguro na makalimas dagiti babay. Saan nakabalan, ulit ti alat, tanang daw. Nasayan. Nulapas daytan. Mapantan ni Jay Kabisera. Mapantag-gatang kadagiti masapsapol dito yung paraiso. Wen, boss. Aggatang tayo ti arak. Naibosan ti arak dito. Wen, boss. Kuyukon kay Jay Kabisera. Nalakutan ni Manang Ella sa itilapon na anatan. Ay, nasyak na ibusan. Inakitaan iti pwesto na. Iti kasta. Makichinda kami matang katagawit kami. Ay, babae. Di pagdatangan iti. Ha? Ay, Bumaraya ko! ay! Di na titrayat! Kamabat! Saan nakakakita dito naglunod? Sa dito, nagdali ng ramas kanya. Kiti basta ka na ipupukat na iti kanya. Ay maglakit din tanay taray. Ano saan? Abangan na pilitan na pala siya dito na di ako sdakan. Dito yung pa na naglumungak. Sabay ko mata din ang makita dito ay. Alam lang dito ay. Nagbayag ka matentungan. Wala ka ito nagatangang maag. Nagbayag ka pa eh. Nakita kami tayo babayan naglipas iti boss. Kinamat ko. Diyak masiputan, tinagturungan na. Ano niya? Kinaltok at lakuman. Amangan mo isagmak na tayo dahil dyan, babae. Pinautukan mo lakuman. Jakot na lagi padagos, boss. Awan amo mo talaga. Ha? Ala, ikarga mo niti kotse na kita arak ang ginatang mo. Tamapatan. Reglado, boss. Nagsipot kayo, Lando. Pasagan tayo tig gwardya iti dahi tabang ko. Kalpasan na. Sarkan tayo. Huwag mga song. Amo yan, tiramitan nyo. Ano? Sarkan tayo tibang ko! Agawan nyo! Alangan tayo kami ang kwarta! Sige! Tara tayo! Mapan kayon kadagiti kalapaw yo. Agin na natin yun. Madamdaman nagsasarita tayo. Agin na natin yung kailando. Ala, mapantan iti kalapaw ta. Huwag mga song. Anya din lang po iti radyo adamang Nana Marcin? Kinakawan dati bang ko iti Kabisera? Ha? Una yung dagiti awanan puso at tao. Pinatay da pa iti gwardya. Sino nga ta dagiti nagtakaw? Wan nga rad, Nana. Apay adida manggat tapno adda kwartada. Apay ati agtangkaw ti kayat da nga ramidan. Itamam pahay ang mapasamak ti kasta, ma'am. Titakawan dati bangkaw. Naimbag ko man saan da pinatay ti gwardya. Nang pinatay da pa'y. Ay, Kaasimat ti pamilya tinapapatay ang gwardya. Nawat-wat tinatakaw yung iti bangko, iti Kabisera. Wala mi. Igatang tayo kano iti armas. Huna paltok. Iti kasta. Ada pang salakmid tayo iti bagi tayo. Lando. Winarasan man dagiti kakadwa iti para katakwada. Mansyak. Katindalan ti para kanya. Apay man? Saan na masapul ami? Noan nga laditan ti aramidan tayo, iti kota. Saan sanat amay kanatag? Agtakaw tayo matan. Naimbag ko ma, natitakawan tayo. Kat dagiti tao anakabasol kada tayo. Ngam saan mo? Kasanuitan. Anya ti aramidan tayo. Agtungpal tayo latan, iti pagayatan ni Mang Ansong. Diyan ka mo? Ti tao anakabasol kada tayo. Isula ang tirumbang apagikarwan tayo. Saan tayo nga agiraman iti dadduma? Di tayo tagawan ti sabali. Akas ko makadag iti babak na? Wano iti bangko? Ano? Sa bagay, maawatak ni Mang Ansong. Ngam di tayo ka di makapanunot iti sabali awagas. Tapno makabalis tayo.
Kalikaguman ni mga ansong. Amadan tayo ti paltog. Nalaklakan ka nung ngay patungpal tayo ti plano tayo. Banda paltog tayo. Umdas matngatan tinaorno nga kwarta amay gatang iti armas. Iso asaan mat siguron anas kan ngagtakaw tayo pay. Taamangan no may sagmak tayo iti dayta. Anya daytoy mabasag dito'y pagiwarnak, Carlota. Natakawan ti bangko iti kabisera. Anya? Agrarairan dagitag tatakaw. Kaano lang day di damag nga adda natakawan na bagnang iti kabisera. Saita, timot bangko. Unay matdagitan. Agpuludan to matlaang, Rodrigo. Sapay la kumata matiliw dagita at tao. Kat ikaro da, ti kinatakas da. At agad mo may babani tinatakawan na bangko, Anika. Tanya ti kayat mo asawan, adda amok? Agdanda magaklaan. Awan amok iti dayta. Sigurado ka? Awan amok kunakmat. Di ka man agpabasol. Wano? Amangan mat no sika? Anya? Amangan mat no sika? Kapanunutam day chay apasama. Anya? Agda magakadikin ka no bilang taaramin ko. Dagiti jablot at tao. Nauna ang dakpay. Anya ti kayat mo asawan. Plano ko dahil Anita. Asar ko ti bangko. Sigurado nga ato ako warta ti maakop iti dahil dya bangko. Ang maulandak. Buisit na kaya at tao. O sino naman? Ayun sa nabali. Siya tumot inton maminsan. Mangansong! Oh, apa lang daw? Ada lalaki anak agtong giti puta. Sumungat dan. Sino da? Siya, ni Magno. Danton, kenarding dagiti kakadwak. Anya ti masapol niyo kakabsat. Iti pa nagpaspasar mi iti kapampantayan. Nakita mi daytoy ayan nyo. Basita purok. Agsidaw kami. No apay nga da basita purok ditoy. Rebelde kayo kadi. Saan nyo kumata binaksan ti sa lutsot ko? Saan kami ang rebelde? Lukasta. Ibagamit ipod no, may papan kada kami. Rebelde kami. Nagadanon kami iti dayto adisro. Kaya tyo kadi, di kumapang kada kami. Anya? Kinapod no na. Ada kadwayo ang nakasarsaritak dita sidag. Kunana a rebelde kayo kano. Anya? Kaya't ko amangag kada kayo kakabsat. Bumanugot kayo kadi itimbagami. Ako mapang kayon kada kami. Anya tema ko ng mga ansong. Kwa? Ado, ti aramasmi. Kat no pagtipunan tayo, ti puwersa tayo. Nabilbilag tayo. Sabali ti lablaban ni. Sabali mat kada kayo, kapsat. Kan, saan kayo ataga dito eh? Saan ka di? Pudno ka diti kuna? Asaan kayo ataga dito San Isidro? Huwag. Saan kami ataga San Isidro? Yung nakadanon kami dito eh. Gapotag lemlemang kami ngaron. Kat adayo dito eh, anaglemangan ni. Kan, nalemlemang dito eh. Kwa, kapsat. Saanak ang makaikabdan ita? Bueno, saan kayo apilita dita? Adda kami la dita bangira bantay. Nukasapulan nyo titulong di. Umasidag kayo larin kada kami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan dan mga ansong. Imana dan.
Well, Lando. Nyatim ako na nitin singasing da. Sabali tayo. Sabali da. May salang ti kalaban tayo. Tilang nakabasol kada tayo, ti kayat tayo abalsen. Naitalang ti kalaban tayo, Lando. Kat isuda. Di tayo mo, no apa yung nagbalinda rebelde. Bakit saan? No para kanyak. Saanin anaskan, ako mapang tayo kadakwada. Gusto ka mang ansong. Ti parikot tayo dito'y kota. Isulatan, ti sulbaran tayo. Di tayo mangiraman ng iti saban. Anya ka paano nito ba? Ni Victor, Lando. Kinapod niya si Maluga. Napanak iji asyenda. Anya? Sinarak ko ni Rina. Kat nagbanlegi Kampay di. Nadamag ko ti isang pet na. Isa sila rong para. Kalpasan na. Dinamag ko kampay idi ti love life na. Inistorya na ti may papan kadakwadak ka ni Victor. Kat, anya ka na po sana? Idi na amok ti kayat ko ang maduktalan. Nagpakata ak matlaad agos. Anya? Sa anak ang nagbayag ijay. Kalpasan ti pa nagsarita mi kanirina. Nagsubli ak matlaang at dapos titikota. Naimbag taman ito nakailasin ka niya, ani. Awan. Awan ti nakailasin kani. Inasikaso ti parikot may papan, itinasara ka bangko di ka besera. Narigat mo't may bagada baybayar, idinto ta siya ti mayor. Adula amin na pagsaysayangam iti oras mo. Trabaho mo ayada ito? Uray payad ta dagiti pulis. Payat kulat ta ti makitinlolong. Gapo, tapag rebengak mo't day takas ama ti umili. No asino mo dagiti atap tao, anang saragiti bangko. Pagbaludan titong palda. Apay, kasanuyo ida ama kam magnubilang kat kunada nga awan ti nakakita iti pagtang. Uray pay, aramid day ta dagiti grupo ti agtatakaw. Kat, Isa mo sa pula na inget dagiti pan nakabagitilin ta kita. Iti kasta, sana na maulit. Diyak kayat nga unaandak tupay dagiti nga agtatakaw. anya di kayat mo asawan? Di ka nagdamag pa yan ita. Aglimag. Malagip ko dagiti na istorya kanyak ni Rina. May papan ka ni Victor. Ani Victor, kat may salaang kanoman nalon. Kat ulinan iti ama ken ina. Kalpasan na. Nagabrod pa'y. Agsidda awak iti daytaan na istorya na kanya. Apay. Inlibak na ta ni Victor tipod no akin na siya sino na? Saan na nga ta nga inbaga kan ni Rina tipod no akin na tao na? Kano inbaga na? Saan ko maakas ta ti inistorya ni Rina kanyak? Anya nga ta ti kayat asaw ni Victor iti dayta nga inaramid na. Idin ta may sa itan a soldado. Nagbalikin ni Garabab na. Wen. Inlibak ni Victor kanirina. Tipod no akin at tao na. Kumatangak man ite. Kasla si kani. Nana Sela. Da kayo ka di ngagpaiso? Hela. Uwan, si kang agpaiso palasang ko. Aglaki ako ka itinatang. Wana na. Dahito itang titrabaho. Kumusta kayang ka ni Elizabeth? Kastoy, nasaya at lata palasang ko. Tinasayaan, mapantay ti may sa apanganan. Manganta, kabayatan ti pa nagsarsarita ta, Nana Sela. Ha?
ang madisturbo ka iti panaglako. Sana balin, nana. Basit lang ang tuwing nagdaala ko. Ala, mapanta iti may sa apangalan. Manganta, kabayatan ti pa nagsarsarita ta, nana. Ala, mangandayo pa'y nana. Siya ti magbayad iti in-order ta. Aggastos ka pa'y balasang ka. Sana bali, nana. Maminsan la daytoy. Kumusta ka, Ella? Akay naglaklako ka itan. Saan ka din nga iti asyenda ti ayan mo? Anya tinapasamak. Atid dog nga istoryaan, nana. Ngam ti makuna. Kay kayat konti kastoy. Agla-kula-kulatan iti nateng. May mayaten, nana. Awan parikot ko. Kat jakon kalikaguman ti agsubli iti asyenda alban. Nasaya at abalasang ko. Ni Elizabeth. Kumusta, nana? Dakulan. Adan iti high school. Nagagat na agadal. Nasayaan no kasta, nana. Sapay la ko tamaragpat na ti arapaap na. Wan, Ella, balasang ko. Kaya't naaragpat iso nga ikarkarigatak matlat ta ti makatulong kan kwa na. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Mangtad kayo iti gungguna? Iti asino man na makaitudo kadag iti nang sarak iti bangko, ijay kabisera? Wan, Bart. Kasano damay tudo, kat awan mo't nakakita? Imposible nga awan. Senyor, Nang runa tada may tidagun ko na. Isopat chik. Lumtaw na kita nagtatakaw. senyor. Awanan ba in na kita tattao? Tinakawan dakit din ti bangko. Inunaan dakit din. Jabloda. Ha? Anya ti kunayo, senyor? Inunaan da kayo? Talaga mo ta nabayagan na itapanggap ko, Bart. Asal kanyo kumati bangko. Hanggang naunanda kami. Senyor. Ngem itinto sumaruno. Nalaklakan ton ti panang sarrakyo. Kat malayon to amin a kwarta iti bangko. Jak na yung pagarop nga dagayam kasta panggapyo, senyor. Apay ketawanan? Pagkwartaan day tabart. Isungay ti sumaruno. Kukuak to man. Kumusta ka di asyenda, Rina? Nasaya atlet ta, mama. Panagkunakat, dito yakon nga agnaad. Jak kayat iji mansyon. Kasta ka di iha? Wan, mama. Boring iji mansyon. Iso adito yakon. Sana bale. Tadamat ni Nana Marsing akad kadwa. Mapagtalkan ka di matlaang day ta inala makaduam ditoy. Wan, mama. Nasingpat kan nagagat ni Nana Marsing. Ngam kasanon di trabaho na ijay talon. Bayan yun nga agpaay kanyak dito'y pag nanaidan mi, mama. Total, adong magtimabalin na nga aramidan dito eh. Ala, makambo ka. Nodda panikot mo. Adda kami lang kan ni papam. Wan, mama. Di kayo tanag kanyak. Ang Muktar aramidan. Nasaya at launan. At nga pa makaituto iti tao anang sirag iti bangko. Adya ti abo tayo. Nang ro na taadawat gayam gunggo na ti asino man ang makaituto kadagiti agtatakaw. Anyan day to'y napasamak. Itala mapasamak ti kastoy. Wan nga Rod, Rodrigo. At sapay lang ko ta makamagda dagiti agtatakaw. Ikaro dati nagbasulat da. Kasano nga men ang napasamak ti kasta. Kat adawat gwardya tinasaw abang ko. Nalabit ang nagtaltalaglatan ti gwardya. Di na ipagarop nga dagayang mapasamak akasjay. Kat di na napakadaan. Rambang ko mga men ang naritam lagta. Gaputa may salakat nga Rod a gwardya. Wen, ano nga Rod? Napasamakan ti dirumban. Naimbag kumamat no di na pinatay. Takaasim
Ginandak na siguro alabanan na kitag tatakaw. Ngam awan na ramidal na. Atuda nga ta, isong awan gaway na. Unay kat ngaminan da ita. Nagtaltalag dalatan. Bangko ti gwargwardyaan. Iso anasken anaridamda. Bart, kailiw ko ti agsukal. Kuyugan nak tainta makisukal. Sana bali, ado ti kwarta kita. Di oray ban mabakak, ado lat ti kwarta. Sige, madam. Kuyugan kayo. Kasano iti paraiso? Ada ka di mapanawam ichay? Adda ni Gardo ijay, madam. Amunan ter aramiden na. Sige, Bart. Rumuarta nga rod. Sige, madam. Isagana tilugan. Bart, swerte kita. Nangaba ka kiti sugal. Nangaba ka. Well, madam. Madam. Dahil may sa lalaki. Kusilapan na ka. Napaliiw kumatday ta, Bart. Sige. Ikaw may di pagnakman na. Ha? Apay ako silapan nak. Iti anyaga po. Payman. Hoy. Apay akasta, ti panagkit-kita mo kini madam. Di mo kadiam mo, anabilag at tao, to'y kusilapan. Among matgayang loko. Ya, kasta gaya ma. Anyate kimunam. Nakarit ka gaya ma. Among gaya magdaga sa tao, nung kusilapan pa lang. Marayon, Bart. Wan, madam. Da kayo amin nga ta ditoy. Kasnay matangan nyo mat. Agayaya maklaang. Nga madingamin di pa nagkita da ijay alalaki kanyak. Ape ako silapan na katawan mat araramidog kan kwa na. Ala, ituloy tayo ti agsusugal. O sige, agayayam tayo latta. Sige, tuloy mo! Narapian tan, Bart. Ala, pagandarang munti kotse. Agawit ka ni J. Mansion. Sana bali, nangabaka kita arapi eh. Wan, madam. Wanya. Agdiretso tayo ka din ni J. Mansion, madam. Saan ba ka din na tumagas? Iti may sa panganan? Saanon? J. Mansion lang ang ti panganan ta. Wan, madam. Partakak ti panagmanihok, madam. Sino na dyan ang paltok ka na tamay? Diyak mo, madam. Saan ta natutupan? Delikado. Amangan, numaisag mata. Jablo kayo, atwa. Nagkulong amin, amapan kayo makisugal. Da kami pa iti ungtam, idinto ta da kami lang arodan ti pinaltugan da. Naimbaglangan ta saan kami anatamaan. Salpag kayo. Sino ti matadali ti dahito yung inaramin nyo? Siyak! Naimbag kumanawan ti nakaimatang iti amin. May pablak to dahi tayo ti pagiwarnak. At ti asawak, kat makisog-sugal. Idinto ta maiparig ti sugal. Oray pay! Awan basol mi ti dahi jay tao no sino man dahi jay. Subag ka ngamin, Anita. Mangipabain ka. Pakinag mo iti pulis no sino man dahi jay anang paltok ka na kami. Saan kat ada kami ti yung tamakasta? Salbag ka mat! Akin tatalos ka! Idinto ta rinukar kamot laang! Di nakalabanan, Anita. Taura asawa ka. Dosahan ka no di ka tungpal iti pagatak. Senyor. Agin dadalos ka. Ako nam no sino ka analintag. Sumardeng kan. Bart! Senyor. Diyak kaya tayo na maulit pa ito'y. Iti ka nito, nga ulitin nyo pa'y. Sikat yung sumpat ka diyak. Nalawag. Wan, senyor. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Kung gunana, tinungpada. Amangan numangag na ka ni madam. Apay kumamangag na. Kita data dito quarters tayo. Anya tiyang mom. Tung paggayam ni senyor ni madam. Kasta ti karungsot ni senyor tungan. Isu masapol. Amatungpal ti amin apagayatan na. Narungsot matlang ni madam. Nagpadaan na sa iro. Sa iro da. Ket pasurot na tamat. Sumarting kan. Sige boss. Sumarting kan. Sikalatan ti agsasaw. Saan akong ngagsaupay. Aguli makaklatan boss. Rumbang lang aguli makatungan. Gaputawan sirbi dagiti bagbagam. Makauma ka. Awan gayam, kumusta iti paraiso? Anda ka di mo't lang na panakostumar? Kasarasarita ka tungan. Nita. Anday ko boss. Apay nga ngagtapis ka. Kasarasarita ka. Hindi nakit din sumbangan. Unang maguli magat. Ita, tapisin na. Tadyak ka ti sumungbat. Dadahil sa magti ulo mo, boss. Matulog kan sa ka. Makauma ka kapatpatang. Masurunat ka. Asino nga taji ng paltog kada taong part. Diyan mo, madam. Diyay nga talalaki anang kusilap kanyak iji pagsusugalan adinanog mo. Diyan mo, madam. Mabalin nga iso. Salbag na diya tao. Mailasin mo ka dino makitampay? Wan, madam. Mailasin ko ti rupa na. Iti ka nito ang makitam, paltogamon. Ta sigurado, isuday jay tanang paltog kadata. Madam. Nagturad day jay at tao? Isukit din timang kalaban kanyak? Ha! Awan gaway na kanyak. Lando, mapanta iti kuta da magno. Anya ti ibagam kadakwada mangansong. Kasarita kita, may papan iti paltog. Nasa una kanya, nga ado ti armas da paltog. Amangan mo kayat nga isudalangan ti paggatangak iti paltog. Adakan ka mangansong. Kano ti planong may papanda? Intun bigat mitlaeng, Lando. O anya, naibabain ka kadig po iti panang paltog da iti lugan ni King ni Bart. At da ka din nanggag mo na iradyo, wano nabasam ka din iti pagiwarnak ti may papan iti dayta. Agyaman katawan. Tanod na. Dosahan kayo adwa ka ni Bart. No asino man day at taong agpangpangkep amang patay kada kami. Masapol nga gikaro. Jak itulok asyak ti kalabanan da. Andiya. No baybayak da itoy. Amangan no irwamdan. Iso asaan kun apalabsan da itoy. Naskan abalsak ida. Saan mon anayunan pa'y Anita? Talaga ka di ka makaaw-awat. Kasanon no natamanak iti day di agun taway. Napatagat saan, iso abay amon. Anya ti klasim nga asawa. Tadinak isakit nga asawam. Day tala bukid mo pagragsakan ti pampanunutam. Anita, makawat ka kuma. Naibagak mo ti makagapon mo apay. Wan, taday tala dayaw mo amayor ti amma pampanunutan. Di ka tanag, saan kanto ama iraman Simon? Basta balsan mi day di at taon no asino man. Paltugat mo't akas iti inaramid na kada kami. Malas na lang, tadi na kami napuntahan kanibad. Nalaing ka gaya mapumaltog, Ansong. Wan magno. Wan niya. Kasano ti saritaan? Umanugot kayo kadi, magno. Sana ka narigat ang kasarsarita. Sige, ikan kayo iti paltog. Kasukat, ti kwarta nga itadyo kada kami.
talo. Tulungan nyo da ansong amang imat iti paltog aginatang da kada tayo. Ket itulod nyo ida. Agyaman kami, Magno. Manulang met da paltog nga imat yo. Nupay kasta. Itulod da kayo dagiti talo a kakadwami. Agyaman kami manen, Magno. Sasagay sa atin iti paltog kami. Agkan pang salaknib tayo iti bagi tayo. Kasla kabutan ko ti agigam iti paltok lando. Saan ka ngamin na nairwan? Kanchak met ammo ti pumaltog. Agsanay tayo pumaltog ah. Kasta, Tanas ka nga amin tayo. Ket ammo na ti pumaltog. Tapno saan lang ati pana ti pagrestuhan uno paglayngan tayo. Nasaysaya at no ammo tayo tagaramat iti paltog. Tayo ti kanito ang masalaw mo tayo re-race. Oh, mapaling mo na paltugan. ha, Una mi. Saan ang ama ulit tayo na masama? Kasalubay. Nasa pulang dayjay at tao. Madam, nagmalmalamak iti sugalan. Ngamjak nakita dayjay a lalaki. Pangsapulam nga rod iti dayjay at tao. Addan to latagundaway amaranak dayjay, madam. Agsabat to ti dalan mi. Ket jakton pakawanen. Wen gayam. Aging gakadi ita kat diyo pa'y nasarakan ni Ella? Saan pa'y, madam? Ang baybayan yon dayjay nga Ella. Lipatin yon. Anya. Tano talaga kayat na tayo nga isagma. Di inaramid na kumaiti pa lang. Angam saan mat? Aging gaita. Awan mat, tinagipulong iti otoridad. May papan, iti aramid tayo. Sa bagay. Isualipatin yon ni Ella, madam. Dahil langan na lalaki anang paltog, itilugan tayo, tisarakan. Tapag ikarwat. Ado at talaga ti baka diti rancho. Kuna namang sabas akatalag dito Nadalat na malako a baka iti binulan. Masaya at matno kasta. No ano natin? Umanayon da ito'y apagsapulan ko madapatan. No apay payla ang asimrak iti politika. Sa bagay, awan di makuna. Gaputa kalikaguman na iti tumulong iti umili. Matawag ka kayo! Nakaabo tayo! Nagun tinakukan tayo! Aginanak pa dito'y tuktok to'y bantay. Ay, nabanluga ka. Anya ti makita iti akin na bagatan. Agpukpukan iti kayo. Anya ti kahit asawan da ito eh. Sa bagay, adayudan dito eh. Posible ang makatanon dito ayan ko. Kahit no kasta ti mapasamak. Ang mga numakalbong da ito abantay. Sapay lang ko ma. Tadi da makadanon dito eh. Sa bagay, adayuda dito eh. Saan da basta makadanon dito eh. Kasta tinakita? At nga ta permit dagijay ngagpukpukan iti kayo. Nalabit nga da. Mapanda nga ro di dyan ngagpukan na awan mat permit da. Kung angam ka na ayon samutan. Saan dan samut asar dengan dagpukan. Sa bagay, nalawat ti kabambantayan ti San Isidro. No inaldaw apukanan dadagiti kay kayo. Papanan na no di awan ti matda. Kat anyan to ti mapasama. Sabi ko mata saan. O na yan. Apay nga itakat maitulok matan dagpukan iti kayo.
Itala ang mapasamak dagito. Mang Igni, agyaman nagtadakan? Mabina, ano ti may paikaw ta, pinaya banda. Kuyugan nak iji kabisera. Kaya't ko ti mapanagatang iti masapsapol mikin ni Nana Marsing. Di kagdanan. Ikan kanto iti tangdan mo. Saanan, ma'am? Pagrebengak tiyag serbikin ka, gapota, amo ka. Di kagdanan, Mang Igni. Ikan kanto iti tangdan mo. Mabit lang ang tarpulasak, ha? Sige lang, ma'am. Aguro ya. Nah, unak man yung cintaan ti papanan tayo, ma'am. Ngayon dito yung simbahan ti nagturungan tayo. Kaya't ko lang takararag, Mang Igni. Sige, umunig ka lata, ma'am. Urayan kan dito irwar. Agtugtug hawak lang dito irwar. Mang Igni, aging ga kadiita kat awan pa'y laang ti padi dito, eh. Awan mo tinadamag ko, ma'am. Nalabit nga awan pa, eh. Among ka diti makagapo? No apay nga awan padi iti dayti ang simbaan? Kuha, awan ti amok, ma'am. Agsita awak, Mang Igni. Dayti lang ti simbaan nga awan padi na. Ngam ti pagsayaatan na, matamtaming matlagta. Nadalos lagta taglolaw. Saan ka di? Awan, ma'am. Agapota, kas makita ta. Nadalos ti irwar ti simbahan. Nagpintas pa, eh. Tado ti na imulmula sabsabong. Kaya nagduduma ti maris da. Aging ga ita. Saan pa'y laang anasumbatan ti saludsod ko? No apay nga awan ti padi iti dayti ang simbaan. Saan na rin ti panunutan nyo, ma'am. Nalabit. Awan ti padya, may destino dito, eh. Kasta nga ta? Bay tamot ti amok, ma'am. O anya, di mo kaya ti umunag? Intag ka harag. Saan na, ma'am? Urayan kailangan di tirwar. Sikalapan ti muna. Mapanak pa'y agkararag dita simbaan. Agkidawak iti panarabay na katakani. Nangruna kada Victor kat Ami. Agramanan ni Lando. Agdiretsuak iti unag. Hello? Kumusta? Umuna akong kabsat. Sumublat ka. Ni Ma'am Rina dayjay. Well, sa anak nga agbidot. Isulakit di. Saan naklakit di ana ilasin? Gaputa dagiti matakla ang ti saan analindan iti inaramat ko abelo. No kasta. Addan ni Ma'am Rina. Nagsublin dito'y San Isidro. Mang Igni, gumatang ta iti-ikan. Kaya't ko ti ang sida iti-ikan. Ma'am. Una ni Nana Marcin, presko tagiti-ikan diti tiyandaan. Ma'am. Ay! Hindi ba ko? Hindi ko! Iti-ikan! Kumatan, Mang Igni! Awan iti kwarta, Mang Igni! Kasanuitan! Anyamatan! Intaraitan! Diyak mo't nakamata na, ma'am. At tinasayaan, mapantay iti pulisya. Ikaw mong taday ito, eh. Sige, ma'am. Nagtakas magtanda di ang tao. Manipod dita. Ado ka nun ti pulis ka. Gronda di cindaan, ma'am. Arumbang laan. Takaasi matdagiti maitaray ti kwartada. Kasano nga ro dita, ma'am. Adapay kwartak iti bulsak, Mang Igni. Umay ka. Intapay gumatang iti sidaan. Sakpay nga agsublita iti asyenda. Sige, ma'am. Nagatunday do inted no ita kanya, tiago. Tungod, madam. Agtong palak iti pagayatan nyo. Iswa dito eh. Dakkel a kwarta, tilinaon tibag. Di babae nga intaray ko tibag na. Sige, tiago. Ikan ka iti kong kunam. Agkudwata. Tapno awan ti maibagam. Agyaman ak, madam. Di nalam mo. Anirina mo't kayam tintaray ko tibag na. Adoy di kukuam, tiago. Wow! Aggagat ka. Masapol nga iti lasod di makadomingo.
At dalat tamayawat mo kanyang akwarta? Babaan ti panagsitdot mo. Iji ka bisera. Iso ang lalaingam. Wen, madam. Apa nga, syakla, madam. Dabat kan tungan ngay. Apa diyo ida ibaon? Sabali ti trabaho da, Tiago. Kasi ka, dahito ti trabaho mo. Makamukan no adda kakadwam. Tinapatag adda mayawat mo kanyak. Katlaglagi pam at tanto ko kudam. Wen, madam. Maysa, mangmangan ka dito mansyon ko. Iso akayat ko nga trabaho ka. Saan nanaskan niya bagayo amang mga nagdito yung mansyon nyo, madam? Amok na ita. Tamangan nga minuko na nga gababoso ka. Saan, madam, saan? Nasayaat nga ron no kasta, Tiago. Itinto ba rin sa balyagon daw ay? Katkayat ko, limod da ito'y atrabaho mo. Wen, madam. Diyak kaya tamaamuan ni senyor mo. Nalawag? Wen, nalawag, madam. Nasayaat! Oops. Rina, iha. Rina! Oh, apay pa pa? Hanya jinay danong kanya. Sinipdot da ka no tibag mo iti tsindaan. Ha? Kuwan pa pa? Ngam di kayang tanag. Gapot abasit la akwarta tilinaon tibag ko. Anya? Nagtaltalag ka ngamin. Apaya di ka naganad, iha. Kuwan narod pa pa. Ngam sana bali? Amok ton inton maminsan. Agan-an nadakton. Kasjay ka di lang tinapasamakan ka. Saan ka kadimot lang nga nadangran? Saan pa pa? Masayat nga rin kasta, iha. Saan na bali? Kinasaritak ni Hepe. Kinindaw ko anayunan na kumadag iti pulis nga gronda iti tsindaan. Kanda dumapay adisoy di kabisa. Iti kasta agbutangan dagiti manipdot. Papa. Inton maminsan, agpakuyog ka kadapag. Nukas tamapan ka iti tsindaan, iha. Sige, Papa. Unggayan. Nalipatan kayo matan a pinastra. Umay kayo, Papa. Sumrot kayo. Mangisagana ak iti pagsangwan tayo. Sana niya, imay kalakin umusta. Umunag kayo kit din, Papa. Mangisagana ak iti pagsangwan tayo. Paayan dak ka di? Sige malangan niya. Italaan nga agsarita tayo, Papa. Isu apat ganda kon. Sige, Papa. Mangan kayo iti linutok. Rama na niyo dahito inaramid ko amas kamote. Naimas na ito eh. Hagyaman na kaya. Papa? Kumusta ti kinamayor yun? Ay, narigat iha. Nga mawanan yaman na. Kaputa kayat kumati, takam ko. Kaya't ko nga ibaga, Papa. Asapay lang ko, ma. Pati tumulong laang iti umili ti kang runaan kada kayo. Liklikan niyo kumati ko niba. Papa. Ano ti panagkit-kitang kanya? Kurap at tao? Saan nagkiti, Papa? Ngam palagipan kayo laang. No pa'y amok mat anasingpet kayo. Mawatan ka iha. Kaya't di kagtanag. Pasiga kinaimbag ti aramida kas mayor ti ili tayo. Nagmalas matan ti anak ta Anita. Tapay. May sa biktima iti cintaan. Inagaw na tibag na sa daintaray. Anya? Kasta ti kuna ti may sa pulis kanya. Kinasaritak ti anak ta. Basit ka no lang agatad ti naglaw ni tibag na. Kasta? Salbag da kita tataw. O dala matiliwak talaga aparigata kiti hosto. Parigatam, idinto tamay sakamot laang kadakwada. Sana ka man nindot, wano agtatakaw. Kasta ka ti, Sibon? Anya ti katawaan. May sakamot a demonyo, Simon. Demonyo ka, iti sabali a wakas. Sumardan kan. Kundi ungat ka, nga may sakamot a pasoro, ti demonyo.
Iha, jak amo ari nabsot dati bag mo iti tiyendaan. Mama, Kasta di ko na ni papam kanyak, Iha. wan nga rod, Mama. Ngam di kayag tanag. Tabasit lagat at tinapukaw. Sigurado ka? Wan, Mama. Jakon iba ka adak kalagatan. Tapnasandan nga agungan. Iha, inton mabinsa na mapan ka makitsenda. Baka mo naktap no kuyogan ka. Wano saan? Kuyogan na ka ni Bart. Iti kasta, sigurado nga awan ti mangitaray iti bag mo. Wan, Mama. Tamom ti tao no daduma. Day talamang laklaga ti amuda nga aramitan. Isa masapol nga da kaduam, Iha. Kinapod nun, ha? Kadwak ni Mang Igme. Kinamat na dadyan ang itaray iti bag ko. Ngam na siglat. Iso adi na nakamatan. Kan sana bali, Mama. Impakaamok metan iti pulisya. Iso nga adu itan ti pulis iti tiyandaan. Kasta ti ko na ni Papa. No kasta. Ado ti pulis itan iti tiyandaan. Oo, Mama. Api akas na ti rupa yun. Kasla ada ka pong tutyo iti imbang ka. Awan, Iha. Kadrubang lang ang trabaho na kita pulis? Saan laday tamang saksaklop iti imada ti amuda? Wano mang padpadakal iti tiyanda ti amuda? Mama, noan niya laditan ti bagbagayo. Saan nga amin a pulis kat kasta? Wala, Iha. Inton mabitsan na agpakuyog kanto kada kami. Iti kasta. Sigurado asan da ka ama si riban dagiti dakas at at tao iti tiyandaan. Agpudno ka man kanya, Tiago. Anya ti ipapaaramid ni Madam Kanka. Awan, Boss Bike. Apaya di mo ibaga kanyak. Awan ti parikot nga uray maamwak, Tiago. Manipdutak iti kabisera. Anya? Wen, dito ti trabaho ita, boss. Manipdot ka? Iso mati ipatpatrabaho ni Madam Kanyak. Di iso, teramidan. Kastagayan. Ang mamatad ni Madam Anita. Masapol nagtungpal tayo iti kayat na. Ano saan? Dakas tayo. Iso nga nagtungtungpalaklatan, boss. Sa bagay. Sige. No dahil ti kayat ng aramidam lata. Sana bali, tadamot sweldom iti kastangar aramidam. Wen, boss. Kermaysa, agsubsubadak lang iti pampanangan ko dito'y mansyon da. Kan panagnanaid ko latan dito'y. Isungag tungpal kay ti amin na kayat na, Tiago. Kabaalak ti pamantog. Wen, amin tayo. Kabalan tayo amin. Dahil talang ka masapol at puntiryahan tayo, timatamaan tayo. Napamahak mo tilata. Katlapnag, saan ka di? Wen, ang tika ko asawan. Ang masapol at ikabusor tayo, timatamaan, iti panagpaltog tayo, nakas bilang. Wan Iso ang masapol nga agsanay tayo na imbang. Iti kasta, lumaing tayo apumaltog. Sino nga tayo tuk-tuk-tuk ka, Trabin? Maturog ako man. Aha. Babae. Nakadalong-dal. Igme. Ha? Siyak ni Ella. Paunagan na kumata at ay baka. Ila! Ay, umika! Umunag ka! At ka di damag mo maipapan ka daami kan lando? Uno saan? Ni Victor? Awan mo't ila. Saan da ka di ana isarasarong dito asyenda? Saan? Kasta ka di. Ano maghuray ka? Sa dino tiyan mo ita. Kinapaya, rabi ka ngayon may dito'y kalabaw ka. Pasensya kan no nasinga ka. Kaya't ko lati umay dumamag maipapan ka dagiti talo nga ubing idi anapatid kanya. Imbilang ko ida akas anak ko. Ay, awan mo tunti, damag ko kadakwada.
Kasta ka di? Sige nga Rod, Egmi. Baliwak to manan ti sumarungkar. Barang adan to maipadamag maipapan kada ami. Ila, saan ka din nagsubli dito yung asyenda? Saanan? Anya ka dito napasamakin ka? Basta ti makunak. Nasaya ataklat ta. Kat di mo latandak dakamatan ka ni Ma'am Rina ti umay ko diti kalapaw mo. Jak kayat ako naan naalikliklikak. Ha? Sika kumalatan ti makaamu iti umay ko dito'y ha. Gapot amangan noan niya ti mapasamak. No maamuan da Bart. No maamuan da ngom umayak dito'y. Amangan no sigahan tumot lang ti madaksan. Ha? Ala, katapno nalawag ti amin. Isalaysay ko kan ka tinapasamak kanyak. Ngam, agulimag kan tulatan igmi. Ngamin, sigurado ang mairaman ka no bilang. Ang talakak kan ka igmi. Huwag ila. Sige, isalaysay ko kan ka tinapasamak kanyak. Igmi, agpakada akon. Agyaman iti panang pasangbay mo kanyak diti kalapaw mo. Sakmaya mapan ka, agkapi ka ba, ila. Nakaipaburi ka ko ni ti kapita. Kung nadamot na naling ta kabuti, agkapita pa ya. Sige. Nasapa pa yun. Alas 3 pa lang iti parbangon. Nariwot pa ilaan. Agyaman ak nakasta, Igmi. Naipudlok ti amin kan ni Igmi. Agramanan ti maipapan kada ami kan lando. No apay ang nagpukaw da. Nakaawat ni Igmi. Napudno agayam. Iso ang nagtalakak kan kwa kat nagkari nga awan apulos ti pangibagaan na iti impud kan kwa dito iti pagnaak. Saan akon amag na iti kang ronaan a kalsada? Surutat latta da iti adalan. Asumalpot tumot lang iti kalsada nga agpakabisera. Paltog da dya! Apay da dya! Iti saan unay nga adayo tinakangagak? Sino ti pinaltukan? Malpasan mo, Bospa. Awanan ti parikot iti na tatao. Ha? Subod ngamin. Sige. Intan, ay pakamot akin ni Madam analpasan ti imparamid na. Boss, kasanon ti bangkay? Bayam ditan, mapantakit din. Dayjay, nakadayon ti kotse. No sa anak nga agbidot, dabart dayjay. Urayak a medyo aglawag. Akitaak no asino ti pinaltugan da. Talaga adakas dagijay at at tao. Dito ni abanda tinakangagak iti kanal buong itay. Asino nga ta... Ha? Lalaki tinakadasay. Asit kak. Pakitaak no asino dayta. Jak am mo daytoy at tao. Kaasiman. Tinasayat. Agpatulong ak iti kaasitgan a kabalbalayan. Isudan ti makaamukan kwa na. Nasayat nga rod na impatungpal yun ti kayat ko mapasamak. Sana siyak ti karkaritan da kita at tao. Asino man amang kalaban kanya. Kasta ti pagbanagan na. Madam. Di kagda nagpart. Itad ko ti inkari kagunggunayo. Iti impaaramid ko kada kayo. Nadalos ti trabaho mi, Madam. Awan na pulos ti nakakita kada kami. Dayta ti pagbilibak kada kayo, part. Nadalos ti trabaho yo. Nagkunangamin nakalabanan nakdagita at tao. Anya nga ika tinapasamak. Awan gaway da kanya.
na ipakaamo kung iti asidag abalay. Kat kunada anang ngagdakan mo mati ka nalbuong. Isudan ti makaamo iti dayja alalaki. Oh, sapay la kumata matulungan da dayjay abangkay. Kat amok latan agapuanan daytoy dabat. Gaputa isudan na umat ti makaiturad nga agaramit iti takas iti daytoy alugar. Kotse tinagsardang iti batog ko. Umaykan, babae. Aglugan kan iti kotse. Agpakabisera ka kadit. Ni Senyor Simon. Oh, anya nga tati aramidag. Agwingi-wing haklatan. Kaya't mo asaway. Payam, tekas kanyak amayot. Idin po ta siya lang nga rodan, timang ibagbaga nga umay kamakilugan. Kabisadok ti ugali day ti atao. Iso alumugan na klaangan iti kotsena. Dito isang ti pagtugawam. Ha? Dito isang ti pagtugawam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O kaya kas na una ti panangilingid mo iti rupang. Akas la na ilimlemang mo. Wano ilimlemang am. Akas la di mo kaya pa makita ti rupang. Nakadlawan. Saan ka matadangran? Ang mapay alingling dang tarupan. Mapalin ka di nga ikatam na nakadalong tungkel ka. Sige, ikatam. Diyak kaya't nakaslad na kabutang mo. Idinto ta duduata mo dito kotse. Kasano na ito yan? Makamunitan. Aday ta. Naikatkuan. Di nasaya ata. Ela. Senyor. Siga. Buen. Siak, senyor. Sige, ang tugaw ka, Ela. Kaya't kung agsarita tayo tinalapat. Sana palitawan ti makangag iti pagsaritaan ta. Gapo tawan tayo mati sekretarya. Senyor. Ita, kaya't kung agpalawag ka. Apay api manaw kay di asyenda. Gan apay nasken alumiklik ka kanya. May baglangan ta pinilit kang aglugan iti kotse. Pasensya kan, senyor. Ala, ibagam ti rason no apay api manaw kay di asyenda. Idinto ta mo mutadyak kaya ta pumanaw ka. Sige, ibagak tipod no, senyor. Isalaysay ko kada kayo. Kapiti awanan pain. Kastagayam tinaramit na ka. Adagayam amo ni Anita may papan iti daytoy. Jack sigurado no kasta, senyor. Dagiti sinalbag. Ela, kaya't kung agsubli kay Jacinda. Agsubli kay Jay. Awan ti basol mo kanyak. Iso at dirumpang amang limlimo ka akasta. Senyor, pinilik laangan ti agulimag. Iso nga idi nakalibasak iti dayja apasdak. Saan ako na nagpakita pa kada kayo? When no nagsublin iti asyenda. Tadyak kaya tang tiriri. Taamok mat akagurguran ak ni Doña Anita. Nang runa pay, tad-adda asyak ti talkanyo na may papan iti asyenda. Di kagtanag tasyak ti makam mo. Basta agsubli ka na iti asyenda. Ela, agsubli ka iti asyenda. Numabalin ko makit saanin, senyor. Sana bale, taadamat ni Igmi. Kan adamat ta ni Ma'am Rina. Agtinulong dato Bye-bye andak ko man, senyor. Tatalaga adya kon kayat tiriribok. Di yulat tandak na kamatin ti may papan kanyak. Gaputa sigurado nga ipapatay nak ni senyora. Aniya.
Kabisadok ti ugali na, senyor. Isungarod ako na kagsubli ka ni Jacinta. Iti kasta, maprotektaran ka. Iso di ka nagsukir, Ella. Agtungpal ka kanya. Mala, bumaba ka, Ella. Agsubli ka dito, Jacinta. Sige, senyor. Ha? Papa? May bagag sa pamiha. Kastamay, Papa? Manang Ella? Sige ka di ngagpaiso? Wan, Ma'am Rina. Asya. Rina, iha, agsubli dito, Jacinta ni Ella. Nasaya at launay, Papa. Ay na, maragsakan parang tidayta. Sige, nakon. Agsubli ka dyan mansyon, takasaritak ni Mama. Sige, igo kung pwede takapingain sa gana ni Nana Marsing, Manang Ella. Agyaman hak. Ay na, Manang Ella. Kunak na saan ka nga agsubli? Iso adag iti gamit mo, pinagmaymay sa amin iti may sa asilin. Awan anyaman na, Ma'am Rina. Nasaya at matadakan, Manang Ella. Adakad ka duwami dito'y pagnanaidan mi. Mama. Oo, apay agi ka naragsa. Kas na di mo kaya ti panagsublim dito yan. Ay, saan man? Naragsakak. Kinapudno na, imay simarungkar ni Ami iti na minsan. Ha? Ni Ami? Si Marungkar? Uwan manang, ngam apagbitlaang, pimanaw matla adagos. Anya timbagana? Awan matkat iti napatag anagsalitaan mi. May papan iti kaayan ayat mi tinagsaritaan mi. Ha? Dinamag na ti may papankin ni Victor a kaayan ayat ko. Victor? Victor, tinagan ti kaayan ayat mo? Uwan manang, Victor. Kalpasan na. Anya pa'y tinagsarsaritaan nyo kan ni Ami? Nagliday ni Ami. Gaputan nakalipat ka ng tilalaki nga ay ayatan na. Nagkinarida ka no adida aglinipat. Kinapudno na. Insagutan pa'y ti kaayan ayat na iti kwentas. Tanda ka no dayta ti kinapatag na iti lalaki ang napatagmat kan kwa na. Ngam iti udi na. Agdan sa bali nga ay ayatan tay inay ayat na a lalaki. Ni Victor? Ma'am Rina. Victor gayam tinagan ti kaayan ayat mo. Taga ano dayta a Victor? Kinapudno na. Diyak amo, manang. Gaputa saan namat nga imbaga kanya. No ayan na abanda ti pagnanaidan na dito San Isidro. Ngamti ko na na. Pagayam na kayo kano. Wan manang. Dahil tatiga po na nga imay ditoy. Kaya't na kayo asarong karan kini Ami. Gaputa pagayam na kayo kano. Kasta. Kaya't nga sawan. Am-amuyo ni Victor a kaayan-ayat ko, Manang Ella. Uwan. Nalabit nga isutay am-amumi a Victor. Anagbali na pagayam mi. Amuyo? Nataar ni Victor. Sayang. Nabiit lang amin dito eh. Kailiw ko nga rodan. Agarop may sana ang abulan ang nagkuykuyog kami. Kalpasan na, pimanawan. Lapanan na. Nag-abroad manang. Wan, ngam di nakto ka numalipatan. Kat subyan nakto dito'y asyenda. Sigate muna ka sa ritak, Bart. May papanitian niya, senyor. May papan ka ni Ella. Iti kanitungad ng tupay mapasama ka ni Ella. Da kayo tiyag sambat. Senyor. Da ni Ella Jacinta. Kat impudno na tinarami jo kat kuwan na. Ngamiti kanito nga ulitin nyo pa eh. Siyak ti makalaban nyo. Senyor. Alawag ka di, Bart. Wan, senyor. Ita, Anita. Agsaw ka. Anya launay ti basol ni Ella ken ka. Takas jay tar aramidam kan kuana.
Anya. Iti kanito nga dapay mapasamakan ko ana. Amuklatan ada kayo ti akin kapuanan. Dosaan ka no kasapulan. Anya. Laglagi pang timbagak. Awan ti basol ni elakan ka. Kada kayo kadapat. Isuad niyo pagaramitan iti dakas. Anya. Bye-bye amon ni Ela. Kapo, napakairan ranutan tayo. Kat di mo gamdan apatayan. Tayo ti kanito, akas tati mapasamak. Amuklatan, asikat ti akin aramid. Uray pa'y asawa ka. No aglabsing ka, iti pagayata. Kabailan ka. Nga ipapatay niya. Anya ti abday ti dayjay nga Ela. Tay sakit launay ni Simon. Madam. Daytoy ti nasakit part. Akas la napapatagpaykit din dayjay nga Ela ngam iti siya nga asawa na. Kas iti kinuna na, madam. Taltalken na ngamin ni Ela. Nang runa iti asyenda. Isulang ti talken na. Dayta nga rod ka. Mas talken na dayjay nga Ela ngam iti siya nga asawa na. Pakanyak dayta. Amumat ngamin ni senyor, akusit kayo, madam. Iso adi na kayo talken iti asyenda. Anya. Pasensya kayo, madam. Naibagak matentikas jay. Tiawanan pa ina Simon. Nasakit daytoy nga inaramid na. Masurunak at talaga iti dayjay nga Ela. Addan tulaktan daw na. Bayan tayon, madam. Total, awan matidakas nga aramidan na kada kayo. Iso abayan yon. Marupat ka ni madam akusit, Talaga mad nga aguro-pro pa akusit. May baglakit din ta di nakapungtot iti kasdyang imbagak. Talaga ni Ela ti kapungtot na. Inatim ngamin ni Ila ka ni senyor. Ang kasamad ngamin. Tatalkan lawan na ni senyor dayjay nga Ila. Idinto ta di natalkan ni madam. Kat mismo pa'y nga asawa na. Dahil tangaro ti pagsakitan tinakam ni madam. Kat idasal na amin kini Ela ti pungtot na. Ay, boss pa. Saan nga nga dalimad apa naggusto ni senyor kani Ila? Anya? Ulit man ti kinunam? Kunak! Saan nga dalimad apa naggusto ni senyor kani Ila? Kunak! Adlay ko! Agtapis ka ba'y? Apay ngay? Masurong ka, tinapis ka, ha? Salpag ka. Noon niya nalitan ti pagpakam. Kasanon, no at na makangagkan ka. Kat idanon daki ni madam. Anya ko mangay. Talaga saan ka ngagpampanunatan niya tungan. Angin ka di, ada senyor kan madam ti agkalaban ng lukas na. Baya matagpin na tayo na. Anay ko, ni Boss Bartmat. Sumartang kan tungan. Saan mo nga ulitan pa iday tangang sawang mo? Tama nga no at na makangagkan ka. May danon pa'y kini madam. Nagpakadam na Marcy, manang Ela. Agsubli ka ng iji ka na paw na. Sana ba na tanda ka kanumad ka na kadwa? Anya, ngam apay adi nakisarita kanyak. Iti kasta, lapdak ko ma. Kuna na saan abali? Taagtul-tuloy lang tamat nga agsweldo. Kapot agsubli ti trabaho na iji talon. Ngam, kat kunakmat kan ko na? Asaan akasapulan ang mapan agtrabaho iji kataltalunan? Kat mabalin na latat ang agsubli dito ayan tano kayat na. Wen, nasaysayat no agsubli, Ma'am Rina. Iti kasta, ada mga sikasukan ka. Gaputa saan kamot ama asikaso. Ngamin, masapon nga inaldaw nga ada ak ijay kataltalunan. Saan matanas kan nga da mga sikaso kanyak manang? Nairwama kun ang mga sikaso iti bagi. Tasipod elementarya ak ijay Amerika. Siya kun tinakakaamoy iti bagi. Insurunak ti antik akapsat ni Papa. Kasta? Iso nga awan parikot kanyak manang Ela. Ni, ada nagsarding alugan iti batog manang Ela. Amangan no da Papa. Mabit na ang tanak kitaan. Mabalin ka di apanawan na kami, Pairina. Kaya't ko akasarita ni Ella.
Sige, Ma'am Rina. Panawan da kami pailaan. Okay. Ita, agsasarita tayo. Ella, Anya ti pagsaritaan tayo, senyora. masuro na ko na ya. Gapo iti pa nagsublime. Nagpuskol at talaga ti rupam. Senyora. Madam. Saan ka sigurado, Ella? Talaga nagalis ti biyag mo ita. Ngamaddan tumatla ang altaw mo. Senyora, idi pailaang akayatdak apagaramidan iti dagas. Gapu iti apalyo kanyak. Gapu taad-adda asyak titalkan ni senyor no maipapan iti mapastrak a kwarta dito asyenda. Ngam ibagak manen. Jakun pa kabasulan dayta. Jak pagayatan ti panagsublik dito ay. Apay nga rod nga adda ka ita dito danga. Nagpuskol ti rupam. Kaya't kumat nga ulitan. Jak pagayatan ti kaaddak dito ay. Kan kayat ko nga ibaga kada kayo. Anak ka record amin dagiti inararamid jo kanyak. Anya? Wen, isu ano addan to mapasamak kanyak. Iti kanito amatayak. Talaga ada kayo ti mapabasol. Nakasurat amin dayta. Kat no matayak, makadanon to dayta asurat kadagiti otoridad. Laglagi pa nyo dayta. Anya, nagturad ka talaga, Ella. Nagpuskol ti rupam. Awan bay mo! Madam, huston. Bayan yun ni Ella. No, hindi ko namagkat na ikatigorakan ka, Ella. Nagbidot ka. Addan to aldaw mo. Nagalis man di biyag nita. Saan ka na to ang makalisi kanyak? Inton madanon ti aldaw. Madam. Ulitak, senyora. Nakarecord amin nga inararamid yung kanyak. Kat amok amin apalimad yung. Da kayo matlaang ti madaksan, iti kanito apatayandak. Iso alaglagi pa ninyo kumadayta. Anya? Pagayatan ni senyor ti kaaddak ditoy. Kat agtrabaho ak, gapo tamatangdanan ak. Kat awan ti dakas nga ramidak ditoy. Iso apang nga asiyo, senyora. Tasardengan dak kuman. Jak agaramid iti maikaniwas. Basta saan dak lakit di adangran. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasla seryoso ti saritaan dagiti tanduan. Kasla makapuntot pa ni mama. Apit ka. Anya ti pagsarasaritaan da. Pinapanaw nakmat ni mama. Di na siguro kaya't amangag ko ti pagsaritaan da. Kasaritak tulaan ni Manang Ella. Kalpasan ti panagsarita da. Ejay, nalpasan ti panagsasarita da. Katimaktiran da ba't kan mama. Asit kak man ida. Ejay mat ni Manang Ella. Nakadumog larta ang nakatugaw. Mama, nalpas ka din ti saritaan nyo? Ooan, iha. Iha? Kaya't ko nga iti mansyon ti pagnaldang iha. Ha? At damat na dito ni Ella? Iso ati kayat ko. Agsublikan iti mansyon. Kwa? Oon, mama. Ngam saan pa nga ita? Kayat ko dito asyenda. Ngam, iha. Mama, di kay agdanag kanyak dito eh. Ngamin, kayat ko dito itaado ti aramida. Na ijay mansyon ti ayan ko. Masikuranak lay chay. O sige. Ella, laglagi pam dagiti bilin ko kan ka. Mapanta ka din, madam? O sige, umunakan iti ayan ti kotse, Bart. Sige, madam. Rina, talaga ka di mo kaya ti sumurot ka na kami. Saanin, mama? Sana bali?
Agawid akmat na ang iti mansyon. Ta syempre, kailiw kayo mat kini papa. Iso adi kay agdanag mama. Alang nga rod, mapan kamin, iha. Nagpupukan ni Manang Ella iti silad na. Apay nga ta. Nakauul-uli makmatan. Kasla din na pa'y kayat asumbatan dagiti damdamagakan kwa na. Mapilpilitan nga agsao kan umisam. Agdan sakit di da nagkinaawatan kan ni mama. Imnak man laangan ayaban ni Nana Marsing. Kibdawak nagsugdipay lang ditoy. May mayat na da ditoy. Tapno adda kasalsalita. Ken tapno dua kami amangan dingay kin ni Manang Ella. Ano tinarami, Jonita? Apay nga da polis, ano pa nag-imbestiga ti asidag ti masakop pagkadaga. Ada ka nun na tayo alalaki, Jay. Kat, apay asya ti pagdamagam, anya ti amok iti dayta. Ha! Di kan aglibak. Kinasaritak nitong an. Isok, tinangibaga kanyak iti inaramit na. Wan, impapatay ko day jay alalaki. Gaputa bastos. Anya? Iti anya ka po? Bastos! Agasam, pinagsasawan na kitin. Iti anya aga po? Dandanik na padungparan, gaputa nagbuntog da itinuang na. Anya? Pasal salida iti dalan, amo na analipit ti kalsada. Ita, di na kaya ti aglisi? Anya? Pinagsasawan nakpay? Apay, asino kuma ang mga ramid iti kasyay? Salbag ka, Anita. Agar aramid ka iti pakadadadaulak. Nasyak ti adda aramid na. Kasta unay apungtot mo. Idin to tano si Kati agaramid. Stop! Sumardan ka. Di mo kaya tamang nagtiba ka! Ati Stop ko na pa! Minton maminsan. Di ka nagdardarasodos, Anita. Gaputa mga numairama na iti kinadarasodos mo. Ato yung tinumong analami sa buko Diyos, Mang Rina. Kapuros launay tiyo. Imay inyag ni Igni Itay. Agya manak, Nana. Ni Manang Ella? Ay na, nagsapa arimwar. Nagkapi itay sa rimor adagos. Nagagat at talaga ni Manang Ella, Nana Marsing. Awan ti makunakan ko na. Wan, talaga ang nagagat. Ang muna ter aramid na at trabaho. Dito tiga po na ang kailalaan launay ni Papa. Katuhan mo't, pudlo day tama, Marina. Iso titalkan na dito asyenda. Nangro na iti kwarta ang mapastret ditoy. Nana Marsing, talaga ka di nga awan pamilya ni Manang Ella? Awan mo't ti amok. Namin, idi pa'y laubing apimusay ti dadakil na. Kat awan mo't ti amok akabagyan na ditoy. Iso di makal nga agmay-maysa. Kastagayam. Awan ka di ti asawa na? Awan, ma'am. Awan samot ti panggap na makiasawa. Anya? Wan, tataging gaita, awan mo't kaayan-ayat na. Isong agtrap-trabaho para iti bagbagi na laeng. Natural akas ka, Nana. Alam, ma'am, panawan ka pa dito itay nakagluton. Amangan no mabisin ni Ella. Agawid na di asigurado. Yamin, nagkapila itay bigat. Sige, Nana Marsing. Tulungan kayo nga agluto. Balik na kita at naman ni ilang ay na mo, boss. Maragsa ka na ka. Ngam, awan mo't lang ti Serbina. Gapot awan mo't lang ti magganap ko kan kwan. Kunak naman kin kay di aramay sa imon. Tapno da magana mo. Anya? Kita enak. Nalpasan ti kayat ko kani sabong. Salbag ka. Di na kaipadpadakan ka nga awan amuna. Abay, nalaing kaya, boss. Nita. Nung nalaing ka, dinasawam ko Manila. Nung maging kita, awan pa lang tinaramidam. Sige pa, boss. Sumardan ka man. Di na kaipadpadakan ka asaan nagpampanunot. Dahi tala babae ti aday ti panunot mo, salbag ka. Ha? Alagit din.
Mabanta ni Jay Paraiso. Inta kumustahan tinapastra kay Jay. Sige, boss. Kasta, pudno tayo nadamag ko, Igme. Nga adda lalaki ang napapatay. Ay, wala na marsaying. Isang oras nga da nag-imbestiga pulis. Namawan ka nung amin ti nakakita iti pasamak. Kasta ti kunan ni Pulo nakabsat tayo napapatay. Ay, kasta. May saka nung bakit ti nakakita? Di na mo ammo no asino dagiti kriminal. Asino nga taabakot? Di da ammo no asino? Pa nagdardaras ka no pimanaw. Hindi naibaga na nga da bangkay iti kasamakan. Ay, anyan. At damanan, napapatay, adi daman amon no asino ti akin gapuanan. Gunor na na. Kaya tasawon day ta. Mabaybayan manen day ta akaso. Takas iti napalpalabas at tawtawan. At daman kastamot lang na pagteng. Kat awan mo ti amok anasulbar. Nana. Ay, awan igbi. Talagang agturayan ti dakas kang pamutbuteng iti day tingaili. Tauray at dati kayat nati agsaksi akat mabutang matlaan. Ay, pudlo dahi tanana. Saan da na kayat ni may raman pa? Isa na say atlatan nga gulimag da. Mama, nagawid ak dito'y mansyon. Taagdamag ak man kada kayo may papan itinadamag ko a lalaki ang napapatay. Iti asidog iti masakupan ni Papa adaga. Anya? Adda ka di amoyo, Mama? No apay nga inaramid dati kasyay iti day a lalaki? Diyak mo iha. Kan may sa? Apay asyak ti pagdabagam. Agda nagak namin, Mama. Agapot ang mga noong. No anya, iha? Amangan no, dadakas ang mapasamak mat kada kayo. Amangan no. No anya laditan ti pampanunutam. Di kagdanag. Awan ti mapasama kada kami at dakas. Da kami pa'y ti kunam. Adda paltok ko. Kanayan ko nga igam ti paltok ko. Iso ano adda agpanggap kanyak iti dakas. Paltoga. Anya? Iso adi kagdanag, iha. Ngagpapan ka ni papam. Gapot asang gaysa kami iti paltok. Nalaing kami apo paltok. Mama. Iso asika, rumbang nga damot paltok mo. Tapno adda pang salaknib mo iti bakim. Saanan ang kasapulan, Mama? Taawan mo't atrasok iti padak a tao. Diyak kasapulan ti Armas? Anya, kasla ibagbagamutan nga da atraso mi iti padami at tao. Ha? Mama, diyo ikan iti sabali akay papanan tinaybaga. Iha. Saan adakis nga dapaltog yo, Mama? Basta para lang ang kumaiti na saya at amutibo. Asaan kat nga iti dakis amutibo, ti kaadda ti paltog. Amumon ti pumaltog, Ami. Kabalamon. Wan mga ansong. Nasaya ta. Kabalamon na sa lakniban ti pagim. Mga ansong. Masapol nga amin tayo. Kat ammo tayo ti pumaltog. Narigatan. Amangan no makasalaw tayo iti mangidadanes kada tayo. Nuidi. Kat awan kabalan tayo. Ita. Addan pagkari tayo. Kabalan tayo ti lumaban. Pagno day ta, mga ansong. Isungag sanay kalatami. Iti kasta. Ad-adda lumaing ka pumaltog. Nakman pa'y iti grocery. Kumatang aki iti masapsapol mi para iti kusina. Kulpiklangan. Iti kasta, sana kung nagsubli-subli iti kabisera. Tabag ko! Ay, tabag ko! Kamapit nyo! Please! Kamapit mo tayo dyan ng tabagaw! Hintaray na tibag ko! Kasta ka di. Mga nakisukunin, Rodrigo. Awan apulos kwartang anak na. Mala. Orayan na tumayak. Awanin timot ko ang kwarta, Rodrigo. Intaray nagtabagaw tibag ko. Ala, orayan nagtumayak, Carlota. Sa binutayan mo. Ibagam, tamapanag dita, itamot laeng. Awanin ti kwarta nga imot ko, Rodrigo. Nagdakkel pa'y agatan dayjay. Igulpik ko ma iti kasapulan tayo. Mala, saan na balen? Tinapatag,
Jay kwarta laeng tinalada. Kat saan da ka dinangran? Rodrigo, Kan impolong mo matan iti pulis. Kat barang ipamuspusan dati pan nakatiliw da kita ngagtatakaw. Wenno man nipto. Rodrigo. Ala, mapantan Carlota. Pumanautan dito'y pulisya. Agawin tam. Mapasam ka dito ito ya pagiwarna kanita. Awan asam ko nga agbasbasa ng rona no pagiwarnak. Ay, manuti man nito di kabesera. Ganti kadaksan. Ada pa natiliw da ngaglaklako iti marijuana. Ganti madi. Teenager pa lang. Kad, anya ko ba? Dumabalin. Saan kayo maglako dito San Isidro iti marijuana? Putalado matiso kayo di sabsabali pa nga ili. Wano lugar. Isuati kayo glakon dito San Isidro. Apay, malapdak nga rod no kayat damot ti gumatang. Siyak manon tinakitam, idinto tadi mo makita ti aramid mo. Pinalukatam ti sugalan, dagiti kabaret, kandad tumapay apagliksaba mi di kwarta. Sa ita paritan na kiti pagkwarta? Gapo tapakaisag makak ter aramidam. Kat dagiti aramid mo, saan mo kadi apakaisag makan? Aminin nga amom apakaliksabam iti kwarta kat inaramid mo. Agraman pa nagpukan iti kayo kat impalubos mo? Sumardoy ka. Kaslawan ang timpaga. Tirigat na ngamin kat ka. Naglaing ka amang dilaw iti aramid ko. Idinto ta di mo kitaon ti aramid mo no napintas matlaang wano saan. Dakkel manen ti kwarta na yawat ko kada kayo. Naragsak kayo matngatan. Wan tiyako. Dakkel dinayawat mo manon. Agyaman na kiti bingay kong entad mo, madam. Kinunakmat, basta na saya ati trabaho at dalat tabingay mo. Mayat ti kastoy at trabaho, madam. Naglaka. Ngamnas kan nga ganad ka, Tiago. At no bilang matiliw ka, di nakiraman. Di mo ibagbaga asyak ti boss mo. Taiti ka nito nga ibagamday ta kadag iti pulis. May salang ti mapasamak. Nga, madam. Tangdanak ti may sa kadag iti pulis amang pataykan ka. Anya? Laglagi pumday ta, Tiago. Mayat ti kastoy na trabaho. Di aguray ti si Totak. Saan nga mo ni Madam Anita akos-kosita? Iso nga antayo, adak-dakkel matlaeng ti bursak. Ngam ti itod koken kwa na. At tapapai alumabas dito yan ko. Kaslabak na nga. Agsagana ak, taitaray ko tibag na. Abdaitan, asidagan, orayak amakabatog iti ayan ko. Abdaitan, itan! Pagtagag pa dito kay! Palpagtungan na! Ijay presento ti pagpalawag ka mo. Saan? Awan pasok ko! Nagawang kitin. Nadapay gayang paltog mo. Kamang kakaditigang. Asino ti boss mo? Nagpuno ka? Awan, boss ko. Awan. Kamang kakadi. Ti rebelde. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.